окуйт. Эмеде. Эдил окуган жерде окуйт. Эдил окуп чыгат эмес, повар чыгат. Жок, повар. Эдил биринчи профессиясы эме го, повар го. Сразу сварщикті токарь дедің ба? Токарды оққан жоқ та, және үйренді де. Ал поварды оқатқан... Макияж больше салгам да. Автокаду. Автогиду мына. Aldı sürekler gerek yok mu aslında? Жоғалта алсам да оңай тауып келдім. Красная жилетка, потому что... İyi, hani o? Evet. Bir atış olayım. Seven mi siyah yani? Вот. Все нормально. Айтпады, операция алганда бир бутунду түзөйдүлөр деди. Бутун түпсүз болуп түзөлүп калды дейт, анан экинчи бутун түзөлүш үчүн 5 gün alasın, birini 6 gün alasın dedi.
Үйden konuşsa da öğret de. Ya. Ava. Koldan korkmaz bir şeyden. Ya mahalle çakta alasın da. Başka alasın.